Міне мен өзім бүгін сондай матар фотосессиялар жасадым. Бірінендей бір жерге де барасы да юқатты. Матур мезгілдеріне бардық, матур орындарына бардық. Таба білергені керек. Бардық, матурлықны көре білергені керек. Міне сондай матур. Бүтін дүния матур. Көк yüzü, kıyaş, olma ağaçları. Barda eskitkiş matur mezgiller. Mine şulay. Bir Rabbim esenlik, sağlık bir. Can tınışlığı bir. Balalarıma esenlik, sağlık bir. Ya Rabbi.